Siyaye sive buhlungu ngekufa kwemuntu, kepha ngekweliciniso laJesu buhlungu lobukhulu kufa kwemuntu asengakaphili. Ngikusho lokhu ngoba Jesu uthi lokholwa nguye unekuphila. Kusho ukuthi kungenteka umuntu afe solo angakaze waphila, ngoba kuphila kukukholwa. Kuwe nami ngiyabonga akunjalo. Mangabe bekunjalo, kumbe uyalalela lamuhla, uyaphila, kepha awukaphili ngekukholwa. Akube ilanga lamhla, ungafi ungakaphili. Nasi ngwaselusuku sakavuka udle. Ngicela kubuyela encwadzini yaLuka sahluko 1. Lo verse 37 lesimfundzile uthi uNkulunkulu akehlulwa lutho. Verse 38 ke uthi Maria wase uthi, ngiyingcekukati yeNkosi, akwendeke kimi lokho njengobe sewushido. Yase iyamshiya ingelosi. Lesendo saMaria sekukhuluma, ngitawuthi kusendo lesifanana nekusayina lisheke. Ngake ngaba ngumphathi emsakadweni wetenkolo. Bekuyaye kuthi mangabe labafuna kuthenga lutho loluthide, bahlanganise, bafune ama-quotation, bese sebayaletha-ke emva kwekuhlola kuthi hayi la kungathengeka khona ngulapha, bese babhala lisheke lolo phatha imali, lo bekasigcinela imali, bese ubhala lisheke lelisho linani, i-amount yalento lekumele iyothengwa. Mine ngibuke bese sengiyasayina. Bengisayina ngithini? Bengithi ngiyavuma ukuthi le mali lengaka lebhaliwe ingahamba iyothenga lento. uNkulunkulu uthi akehlulwa lutho. Ubhale lisheke ulibeka phambi kwaMaria. NaMaria uyeva ngendlebe yakhe, kepha kumele lelisheke alisayini. Lokhu lokwehluleka noma lokungazange sekwendeke lasa kusebenta uNkulunkulu. Sewubhalile ngelivi kukholwa kuta ngekufa. Sewuyakuletha kuMaria, ingelosi iyaliletha lelisheke kuMaria. Wendani Maria? Kwabita ukuthi alisayine. Kube Maria akasayinanga ngekuvuma, ngiyacabanga. Kumbe bekangeke atale Jesu, ngoba bekumele yena avume ngemlomo wakhe, bese lisheke liyahamba liyawusebenta, bese lokungendeki sekuyendeka. Awubuke uNkulunkulu lo wenda noma yini, bese abanjwe yi-signature yaMaria. Uyayibona lengilosi yenela kufa Maria akhuluma, yase iyamshiya. Lengilosi ayimshiyanga njengekuthi hayi kuNkulunkulu konke kuyendeka. Ngazi ukuthi iyalinza kancane. Igatse lelisheke leyilethile kuMaria. Kuthi Maria uyasayina yini? Wenela kusayina Maria, ingelosi yathi hayi sekuda kwendeka. Sihlobo sami, kuyendeka amashekela amanye ahlale angakasayinwa. Noma belingabhalwa 5 million, as long lelisheke lingakasayinwa ngeke lisebenze. Ngekholwa usuke usayina kuthi lokungendeki kuda ukwendeka. Usayina kanjani? Ngekusho lokushiwo nguNkulunkulu. Angathi kuthi yini kumbe wena lesolo ihledi ungakayisayini. Ungendi kube lukhuni uthi kumbe kufuna uthandaza uzile kakhulu.
thani sewukwentile, sayina ngekuvuma lokushiwo uNkulunkulu kuthi kutawukwenteka. Amen.